uko wakoresha interineti y'ubuntu mu bihe bigiye bitandukanye. Hagenda hagaragara ama application atanga interineti y'ubuntu. Muri ayo ma application harimo ama application akoreshwa gutanga interineti y'ubuntu kuri simukadi ya MTN cyangwa se ya Airtel na Tigo. Uyu munsi rero mbazaniye indi application idasanzwe irimo kwifashishwa n'abantu benshi muri mwaka 2026 babona interineti y'ubuntu. Ni application twigeze kuvugaho, ariko uyu munsi ndagenda yigaruye kugira ngo mukomeze kuyikoresha kuko iyi application iracyakora. Ni application itanga interineti y'ubuntu kuri simukadi ya MTN, yaba ari 078 cyangwa se 079, hose iraza kuba yakora. Icyo usabwa rero ni ukureba video yose mbakigeze ku musozi kugira ngo urusheho gusobanukirwa no kumenya byimbitse uko iyi application ikora, kugira ngo uze kuba watangira gukoresha interineti y'ubuntu kuri simukadi yawe ya MTN. Niba kandi ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari wa MG Tech Rwanda, ukore subscribe. Ibiganiro by'ubwenge ndahandi ubisanga nguhaye ikaze. Ubusanzwe ama application ya VPN atanga interineti y'ubuntu. Ayo ma application ahindura location za telefone, bivuze yuko iyi application nayo iraza kuba yahindura location ya telefone yawe, kuko iyi location igiye kujya mu gihugu cya Germany cyangwa se mu gihugu cya Mozambique. Ubwo ni uburyo tugiye kuba twakifashisha, bivuze yuko turaza kuba twakifashisha network zo mu gihugu cya Mozambique, hanyuma telefone yacu ikabariwa ngaho iri mu gihugu cya Germany. Ushobora kubyumva yuko ari ng'ibintu ng'amateka cyangwa se atari ibintu gusobanukirwa neza, ariko ngiye kwereka ukuntu uraza kuba wabibona. Bivuze yuko interineti yacu nitangira kuba yakora, simukadi araba ari Nyarwanda, hanyuma network turaza kwifashisha izo mu gihugu cya Mozambique, hanyuma telefone yacu ibarigwe mu gihugu cya Germany. Ubwo bivuze yuko base ya telefone yacu iraba iri mu Rwanda bitewe n'ahantu utuye, ariko network arizo mu gihugu cya Mozambique, hanyuma telefone yo iri mu gihugu cya Germany. Ubwo ngubwo turaza kwifashisha indi miyoboro itandukanye n'izindi VPN zigiye zitandukanye. Bivuze yuko ubundi VPN igira umuyoboro wihariye utandukanye nayo n'umuyoboro dusanzwe tumenyereye dukoresha twese kuri simukadi za MTN mu gihe twaguze interineti bisanzwe cyangwa se kuri za wifi. Aha biraza kuba bitandukanye. Bivuze yuko rimwe na rimwe ushobora kujya urafungura ama application cyangwa se ama website amwe na amwe ndibize kuba byakunda bitewe nuko turi gukoresha VPN. Hari ama application abatemera kuba wakoresha VPN kugira ngo iyo application uyifungure. Ibyo nabyo rero ukwiye kuba waza kuba wabimenya. Ikindi kintu ukwiye kuba wamenya mbere yo kukwereka VPN nuko iyi VPN idakora kuri umuntu wari wese. Icyo kora weho uraza kuba yigerageza muri telefone yawe, urebe nimba iraza kuba yakunda, hanyuma nidakunda ushobora kwandika muri comment cyangwa se ukajoininga group yacu ya WhatsApp, hanyuma ugasangamo abandi bantu. Harimo ama application menshi cyane agiye atandukanye y'abantu bagenda bavumbura ama application bitewe nuko research baba bakoze yabyaye umusaruro. Icyo usabwa rero kujoininga group yacu ya WhatsApp, ugahura n'abantu bafite ubumenyi bugiye bitandukanye kuri za VPN, ubundi ugasezera kugura interineti. Dore yuko interineti ari kimwe mu bintu bigenda bizamura ibiciro, dore yuko interineti nayo igenda izamura ibiciro uko bihe bigenda bihinduka. Uyu munsi turi mu mwaka 2026, ejo bundi turaba turi mu mwaka 2027. Bivuze yuko na interineti nayo izagenda izamuka. Tudatinze mu bintu byinshi, kanze turebe ukuntu iyi application uraza kuba wayikoresha muri telefone yawe, hanyuma ukaza gutangira kubona interineti y'ubuntu. Google Play Store yawe nurangiza uze uyifungure. Numara kuza kuyifungura uze downloading iyi application ya BDNet VPN ingiye, hanyuma numara kuza kuyidownloadinga ubwo ngubwo uraza kwikorera download, hanyuma cyangwa se install. Numara kuyikorera install, hanyuma uze uyikorera open. Numara kuza kuyikorera open, uraza utegereze akanya gatoya bitewe n'ukuntu network ndetse na telefone yawe ikora. Uraza gusanga imeze ukunguko. Numara gusanga imeze ukunguko, uraza ukore hano hejuru ahangaha direct with mobile data ahangaha, hanyuma numara kuza kuhakora uze ukore search, wandikemo ijambo Mozambique Fast DNS. Ubwo uraza guhitamo hano hambere ahangaha. Numara kuza kuhakora uze ukoranze Fast DNS Global ahangaha, hanyuma naho uze uhitemo aho urashaka ariho hose. Reka duhitemo ahangaha handitse automatic select service ahangaha, hanyuma uze ukore kwa tuno tudomo turongo tune turi hano hejuru ahangaha,
hanyuma uraza kubona yuko hashobora kuba hariho update. Ubwo nuba uraza kuyikora update, uraza ukora haranditse update ahangaha, hanyuma barahita bakwereka nimba VPN yawe iraba ubayikorera update. Nusanga utarayikorera update, uraza ukore hano handitse install. Numara kuza gukora hano install, urategereza akanya gatoya, wihanganye utegereza akanya gatoya. Bishobora kubona biri gutinda nk'uko uri kubona biri gutinda, ariko hari hejuru ukabona yuko mega ziri kugenda zigaragaza cyangwa se bagenda baguhereza megabyte. Ushobora gutegereza akanya mu kanya bakwereka yuko byakunze. Ubwo ngubwo uri kubona yuko bahise bamamarizaho. Icyo urakora, turasubira inyuma, urabona yuko tayari hano hejuru kuba handitse connected, bivuze yuko ubu ngubu twatangira gukoresha VPN. Nanone ushobora kuba wayifungura ukabona biri gutinda. Icyo ukora, uraza ukajya hano hejuru ugashyiramo akadege, hanyuma wamara gushyiramo akadege ugategereza amasegonda makeya cyane, ukongera ukagafungura. Ubwo ngubwo tayari megabyte zawe ziba zitangiye kuba zakora kuri simukadi yawe ya MTN cyangwa se ya Airtel. Kuzihagarika, uraza ugakora kuri cya kintu cya kizeru nyine handitse stop, hanyuma ukaza ugakora handitse yes ahangaha, ugategereza akanya gato bigahita byivanaho. Gutyo uhita ubona yuko izibaye ziza connected, bivuze w'icyaha ko tuzikuyeho. Hanyuma tukongera tugakora handitse install ahangaha handitse install, hanyuma agahita akubwira connected successful, bivuze yuko ubu ngubu twajya ku mbuga nkoranyambaga zisaba gukoresha internet, hanyuma tugatangira gukoresha internet. Urugero, reka tujye gufungura TikTok, YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, turebe yuko byakunze. Ubwo ngubwo tayari urabona yuko YouTube itagiye kuba yafunguka, nuko network zisa naho zikora buhoro bitewe n'ukuntu ari VPN nyine tuba turi gukoresha internet z'ubuntu, ariko ndivuze yuko internet idakunda kuba wayikoresha. Urabona yuko twatangira kuba twafungura imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, tugatangira gukoresha internet y'umuntu kuri simukadi yacu ya MTN, aho ari 078 cyangwa se 079, ubundi ugatangira kuryoherwa n'ibyiza bya VPN ndetse na internet y'ubuntu. Nimba ari ubwa mbere wari urugeze hano, wibuke gukora subscribe kugira ngo utajya uracikwa n'ibiganiro ngibi tugenda tubategurira umunsi ku munsi. Njyewe bakibateguriye ngaba nakibagijeho ni MG Tech Rwanda. Ndeka mabwire ngo asante sana, hasta la vista.